Spoštovani, nadaljujejo se tekme 12. kroga v prvi ligi Telemach. Izjemno zanimivo prvenstvo imamo ponovno. Vsi verjamem, da ste videli, kaj se je dogajalo sinoči, no zdaj pa je pred nami seveda mestni derbi prestolnice. Še enkrat Ratnik, velika napaka, tokrat Ratnika, priložnost za Štora, Svetlin in 1-0 za Bravo. 1-0 za Bravo, huda napaka Marcela Ratnika, pa tako sem ga pohvalil na začetku tekme, in Svetlin s svojim prvim golom za Bravo pelje domače do prednosti z 1-0 v 39. minuti. Priložnost za domače, z prostega strela, Martin Kramarič je pripravljen. Kramarič, 2-0! 2-0, kapituliral je Pintol in tole je zdaj že krasna prednost. Ja, in v tem trenutku je Rade Obrenovič odpiskal konec prvega polčasa, torej v sodnikovem dodatku. Gala, Lubeja Finka, zdaj pa na drugi strani Štor, priložnost za Kramariča, 3-0. Štor še z eno asistenco, Kramarič pa svojim drugim zadetkom in potaplja se barka Olimpije v Spodnji Šiški. Kramarič in 3-0 za Bravo. Zmaji se najbrž ne bodo kar tako sprijaznili s porazom. Toda Bravo je ekipa, ki prejema zelo malo zadetkov. No, tule zdaj je Elšnik proti Nukiću, autogol. Autogol 3-1. Nukić se sicer tu žoge dotaknil ni, toda izid je znižan na 3-1. Tu vidimo Nukića, mislim pa, da gre za autogol. Se mi zdi, da Stefana Milića. Tole zdaj je Svetlin proti Kurtoviću, 4-1 za Bravo. 4-1 za Bravo. Enostavno so te luknje zdaj v Olimpijini obrambi prevelike. Tamar Svetlin je golu dodal asistenco. Strelec Kramarič, odkriva se Štor, ki je zdaj sicer že v offsajdu. Krasno, Kramarič nazaj proti Ansani. Simon Ansana, Kramarič, 5-1. 5-1, hat-trick Martin Kramarič. Kdo bi si to mislil? Martin Kramarič, 5-1. Še tisti zadetek Olimpije so dosegli Bravaši. Dofo je izgubil žogo. Nova priložnost v protinapadu za Bravo. Štor proti Svetlinu. Svetlin, Ansana. Ansana! 6-1! Kakšna katastrofa se obeta danes Olimpiji. Simon Ansana, 70. Minuto po 5. zadetku je Olimpija prejela še 6. Dejan Grabič, najprej čestitke za zmago na mestnem derbiju. Zagotovo ste najbolj zadovoljni predvsem z učinkom v napadu. Ja, to je posledica tistega, kar smo napovedali. Se pravi, da naš načrt se je popolnoma uresničil, ampak taktika brez igralcev je samo teorija. In res so perfektno so to oddelali. Se pravi, da so mislili smo, da bomo še prej padli, da bomo morali iti malo niže, ampak so recimo 60-70 minut smo igrali res kvaliteten, visok pressing in vedeli smo, da po teh odzetih žogah, da Olimpija pušča ogromno prostora, ki smo ga koristili.
in izkoristili te situacije. Imeli smo jih res veliko, tako da čestitke igralcem, ker so pač perfektno oddelali načrt za tekmo. Prvih 20 minut je Olimpija nekako skušala igrati tisto svojo igro, se je pa zdelo vseeno, da morda v nadaljevanju, potem pa vi danes predvsem enostavneje pred golom kot v prejšnjih krogih. Je to neko pravo videnje? Ja, Olimpija je imela neko pobudo na začetku, še nismo pravilno ujeli njihovih linij odpiranja napada. In ko smo to polovili, je bilo boljše. So oni imeli tudi neke priložnosti. Kaj je bilo drugo vprašanje? Bili ste veliko enostavnejši pri zaključkih? Ne, boljše smo se odločali. Prihajali smo z veliko ljudmi v njihov kazenski prostor in ko je tako in ko se tam aktivno odkrivaš, se več opcij pojavlja in se lažje odločati, ali je to strel ali je podaja. In v tem so bili fantastični danes. Dejan, čestitke za zmago in hvala. Mr. Jera, what went wrong today? First 20 minutes okay, and then total collapse? Went wrong everything. It's a typical day that even the rebounds are not for us, but I will not put excuses really. I'm coming here just after talking to the boys in the dressing room, and I said it's not 100%, it's 200% my responsibility because it's the way how I decide to play this game. So all my responsibility, I said to the boys, I cannot complain against them about the attitude, how they play. It's on the way that we play, and again I repeat, it's my fault, and the players they try to do their best. How did you see second half? You had 5-6 players in offense, and when Bravo went to counter-attack, none of them came back. At the point, in football, it's easy to it's a logical point. If you lose easy balls, all the teams, all the opponents, they can counter-attack you. So we lost, I would say easy balls, but again, I repeat, it's about the structure, the positions, the positioning of the players. So again, I repeat, it's my responsibility. As when the mistakes are from the players, I'm trying to correct them, and in this case, I will try to correct myself also. So because I'm who is organizing the team, and I don't feel any pressure to say that. I don't feel anything bad. If really inside of me, deep, I feel that it's the way how we played, and this is the way the reason that today we lost the game. Martin Kramarič, tekma, ko je šlo predvsem v drugem polčasu vse prav, kar se tiče Brava. Kako ste vi videli tiste minute, ko je bilo zares ogromno prostora v napadu, pa ste vse to znali izkoriščati? Mislim, da je danes šlo vse noter, kar prejšnje tekme ni šlo. Zadovoljni smo zmago sigurno nad, po moje, najboljšo ekipo lige, ampak bi zamenil za 5 tekem po 1-0, ampak gremo naprej, neka dodatna motivacija za naprej. Ste si danes dokazali, da ste zmožni v napadu izkoriščati priložnosti. Zdelo se je, da je bila prav to težava do tega kroga danes, pa kot ste že sami dali, vse je šlo za vratarjev hrbet. Bo zdaj lažje v naslednjih krogih? Sigurno, kot pravim, neka dodatna motivacija napadalcem, ko pridemo tam do 16 metrov cono zaključka, da mirnejše odigramo. Mislim, da smo tudi danes bolj enostavno odigrali kot prejšnje tekme in to se nam tudi splačalo. Timi Maks Elšnik, prvih 20 minut se je zdelo, da bo to tekma, ki bo šla znova v smer Olimpije, potem pa nekako povsem razpad sistema, še posebej pa po tistih prejetih zadetkih. Kaj se je pravzaprav dogajalo na zelenici, kaj je šlo narobe? Najprej bi se rad opravičil vsem navijačem, ki so se zbrali tukaj na Žaku, tudi tistim doma. Brez ena slaba predstava z naše strani. Tega si definitivno noben ne zasluži. Po drugi strani pa, hvala Bogu, se bliža večni derbi, kjer lahko hitro popravimo ta sramoten prikaz. In ne vem, kaj je šlo narobe. V bistvu je šlo vse narobe. Mogoče ste od zunaj videli teh mogoče dobrih 20 minut. Jaz na igrišču se že od začetka samega nisem dobro počutil, predvsem tam na strani. Bili smo brez ideje, poskušali smo potem nadaljevati s to igro, ki bi naj delovala, ampak nam ni šlo. Na koncu moramo pač priznati premoč Bravo, bili so konkretni zelo, definitivno so se potem tudi mi odprli in so nas na te protinapade še dodatno kaznovali, ampak ne bi se smeli privoščiti prejeti 6 zadetkov, to je nedopustno. Tako da zdaj se moramo čim prej resetirati in pozabiti na to, tako da treba zmagati derbi.